ده فيفينك ده لقال تلفزيون سي بي اس يا امريكي سروك تركيا رجب طيب اردوغان بانك لامريكا كيركو هيزن خوا جي عراق وسوريا فكشينا اردوغان قلت دفي امريكا جي سوريا وعراق دركفه وكو تشاوا افغانستان دركت سرفي مجاري وهناك مجاري دن نها شروفكاري سياسيه هجاري شامل باوايك زندي موسكو بمرايا ماموستا تبخير هاتي بري حرتشين خواز ناز بكن چما دفي دميدا سروك تركيا اخافتنك وصا جي امريكا رادكه سلاو ریز که سیروان البته داخویانی سرکومار ترکیه اردوغان تنی آمریکا را گریدایی نینه روسیا را گریدایی çekici. Aslında Erdoğan ev peyamı Amerika ra nade Rusya ra dide jiberveyek ki em peviste hemû manzara pozisyon binin berceva xwe vê derê em fehm ev hareketê Erdoğan dikarin fehm bikin. Em dizanûn ku hevdê îlonê 2018 li Soçî 4 sal berê tam 4 sal berê navbeyne Putin û Erdoğan peyamekî hatî imza kirin gor vê peyamê 15 cotmeyê heta 15 cotmeyê pêwîst bû ev hêzên ku dijî Esedin 15-20 kilometre dûr bikevin û vê derî heremên bêçekgirî bê ava kirin. Ev wezîfeyê jî Erdoğan rahate dayîn. 4 sal derbas bû Erdoğan wezîfeyê xwe pêk neanî. Rusya jî vî pir aciz e. Nav vê hefteyên davê tiştên eceyîb çêdibe. Van tiştane em yek bi yek bînin bercava xwe vê çaxı daxuyaniya Erdoğan em hep baştır dikarin fehm bikin. Türkiye hefteyên davî de 4000 leşker û tesit teknîke giran, çekin giran anî İdlibê. Hemen برز شامل بري تور سيرفي بابا خازم فرسك نشته بكم درباري داخوياني اردوغان دبراستي تركيا تفشار يعني كرتين فشار دستي ود هنك وزغتي بيل سر امريكا بك كو امريكا ينزوري لي بك امريكا سوريا دركه يان بهلك امريكا بريارك درباري سوريا بدا نكار اردوغان بلوف ديكه اردوغان بلوف ديكه جبر من خاص بلوف وی izah بكم yani ev ani başı berpis serok kare derva li Suriye Faysal Migdad ku Türkiye gerek jvederi der Suriye derkeve hemen peyvi Rusya daxuyani da kot Türkiye gerek ji eve derkeve ji Suriye derkeve peyvi Erdoğan Rusya'ya ne got du derkeve got Amerika du der hep peyam rastırız jibo eveye jibo Putin'e jiber ku pozisyonu Türkiye li Suriye pır levaze pozisyonu Rusya kurte vederi u Suriye u Rusya dixazın ku Türkiye ji vederi derken belki taktik ciddi yani belki Putin sedüsed nixaze bu Türkiye ji vederi derken ve na herkes kartı xwe dilize naha ev taleptir Erdoğan naha ji Putin'e dixaze ku li İdlibê navbeyna hêzên Suriye û navbeyna hêzên Türkiye hereme tampon bê çêkirin. Ev talebekî pir giring e ji bo ke here Moskva ev talebe xwe pêk bîne ev Putin re bêje dedît min Amerîka re talep kir ku Amerîka pêwîst e ji ev derkeve. Ev dizanî ku navbeyna Amerika û Putin fermo. نا ببورا متخصص ثاني السرويه كي تخز بكم كا قالوا انكا سبت هفتيتنا بوتين واردوغان ده رجع چهارشنبه هلبت سوريا د سري ليسته ده في اجندا دوي ده وي بابتين جرين دينارينا تدور غوتو بيشكرين بابتا ادلبيه بابتا روجافاي كردستان يا هناك بابتين دينن كو هاجر تقارب بتماشافاني نمره بارفه بك از باور dikim ku revş Rojavaya Kurdistan'a zede naye guftugû kirin İdlib bê guftugû kirin û bazar derdora İdlib bê guftugû kirin. Yani İdlib behaneye. İdlib behaneye Erdoğan bêje ku mere nabeyne hêzên Suriye Türkiye evek çeke. Heremeki evlekare em çekin, tampon çekin.
Yani Jiboko Putin gor Erdoğan hareket bike Erdoğan peviste tiştek bide. Erdoğan herhalde xurcê xwe tîjî kiriye diçe Moskvayê. Mümkün e vêderî çend tavîzê bide Putin ra. Putin jî bi rastî jî taktikekî pir hûsta ye. Helbet jî eger navbeyne wana da peyamekî çêbe ev sedûsed dêvê mena ki Putin jî Erdoğan pir tiş girtiye. Pir taviz girtiye. Mümkün e Erdoğan evekî bêje mesele çek bîne rojeve bêje em bilî Amerîka em ev 400 em ê ji we bîstin û berdevam bikin dikare ekonomik tavizel ekonomik bide mümkün e bêje ku berî çûyîne Erdoğan Kırım Ukrayna'ya belki bêje ev fikirê xwe ser Ukrayna bigihînin van tavîzane eger Putin re bide Putin mümkün e biçeki hem beri Erdoğan'la Suriye nerim. من تنه گو تبا یعنی تو نابینه کو تبا زارک لسر روجاوا وره کرن دناو دوی دانوستاندن ناورا پوتین و اردوغان یعنی اگر هاتو تشتک لجبو ادلب یا جبو هرما تامپون هات چیکرن تو نابینه کو برانبر وی که و بازارک لسر روجاوا کردستانی وره کرن البت روجاوا کردستان هر تیم روجاوی دایه هر تیم ترکیه همو اول خدا همو پیام خدا همو سفر خدا اول دینه روجاوی دینه ممکنه پوتین مثلا چه دکاری وره روجاوی کردستانه پوتین بیجه مثلا سوریه نتنه ایدلیبه مثلا روجاوی کردستان جهیه ممکنه پوتین اول بیجه همبری بی artık çıkan babi. باشه ببوره برز هجار شامل اختام الفيدا كيف داو بو هجار شامل شروفاكاري سياسي تو مرا بوج موسكو باوي كي زني قال لك سباس بو بشدارياته. باش بو.